Sergej Akirović danas je od 10 sati održao konferenciju za medije u kojem je pričao o sutrašnjoj utakmici na Poljudu te otkrio hoće li zaigrati Martin Baturina i Marko Rog. Ostavite like, ostavite subscribe i idemo krenuti s ovim videom. Dinamo će sutra na Veliku subotu gostovati na Poljudu u jednom od najvažnijih derbija u svojoj povijesti. Utakmica je to koja može puno toga usmjeriti u borbi za naslov između Rijeke, Dinama i Hajduka. Do kraja prvenstva ostalo je još samo 9 kola, no Dinamo ima i onu utakmicu manje sa Varaždinom koju igra 17. travnja. Baš zbog te utakmice možemo reći da Hajduk ima i veći pritisak, zato što bijeli sada imaju samo bod prednosti ispred Dinama. Trener Dinama Sergej Akirović danas je od 10 sati održao konferenciju za medije, a jedno od glavnih pitanja je stanje Martina Baturine. Dinamov motor, idejni pokretač, i dalje ima onako lakšu ozljedu, ali čini se da bi mogao zaigrati na Poljudu. Na pitanje kakav je zdravstveni kadar i hoće li Baturina zaigrati, Akirović je odgovorio: situacija s kadrom je dobra, napravili smo nekoliko dobrih treninga. Baturina je trenirao, bit će u konkurenciji. Imam dvije dvojbe. Predstavlja nam problem što su se U21 reprezentativci kasno priključili, dugo su putovali iz Portugala. Svi ostali su na dispoziciji, ovi koji do sad nisu bili. Zatim je dobio pitanje kako je stanje s Markom Rogom. Marko Rog ide s nama na put, jako je dobro izgledao na treninzima s obzirom na to da nije igrao 10 mjeseci. Imao je težak put zbog ozljede, ali otkako se priključio stvarno izgleda jako dobro. Idemo na pobjedu, ovo je specifična utakmica, puno je veći fokus i koncentracija. Biće dosta i naših navijači koji će se čuti na stadionu. Na pitanje može li ova utakmica odlučiti prvenstvo, Akirović kaže: ništa neće biti gotovo dok matematika ne odluči, ali psihološke strane će imati snažan utjecaj. Hajduk će sigurno imati podršku, mene pak zanima da igramo hrabro, da budemo odlučniji o komitiji, da pucamo po golu što nam je nedostajalo. Na pitanje o stranim sucima, sudac kao sudac, po informacijama koje ja imam, ovaj sudac ne dozvoljava mahanje rukama, ne dozvoljava svakakva ponašanja, morat ćemo biti i mi oprezni. Uvijek analiziramo suce, njihov stil suđenja. Zadnjih 5 trenera nije pobjedilo na Poljudu. Nadam se da ćemo mi slaviti u derbiju, moramo biti na visokoj razini da bismo pobjedili. Mislav Karoglan je također održao konferenciju za medije na kojoj je izjavio: uvijek je dobro otići na izvor, u Prag, tamo gdje je sve počelo. Ovo je bilo drukčije na inicijativu igrača i uprave. To će dati još jedan poticaj da budemo pravi. Izjavio je Karoglan u uvodu, pa nastavio: Bruno Petković je kvalitetan igrač, ali fokus je na nama. Naravno da ćemo analizirati protivnika, ali razmišljamo samo o nama. Imamo 2 kvalitetna vratara, ali ništa nećemo o sastavu, vidjet ćete sve sutra. Postoji samo Dinamo i derbi, imperativ pobjede. Uz pamet i srce uzeti 3 boda koja su nam potrebna. U ovo vrijeme Dinamo bi bježao 7-8 bodova, dolazio bi rasterećeno. Drukčija je situacija ove godine, samo jedna momčad će biti sretna u ovoj napetoj utakmici. Momčad, reprezentativci su svi došli zdravi, bitnije je bilo kako su iskusni došli natrag. Ivan Perišić je s nama trenira, uključio su momčadske treninge i odluku ćemo donijeti kada bude najoptimalnije za sve nas. Sutra ili neki drugi put vidjet ćemo. Filip Uremović sutra vjerojatno neće biti spreman za igru. Što se tiče stranih sudaca, Karoglan je rekao: napravit ćemo scouting sudaca, vjerujem da Daniel Zibert zna svoj posao. I što se tiče Livaja i pucanja penala, odgovorio je Karoglan: pucat će i dalje Livaja penale, pucao je 100 njih u životu, promašio je samo 1 ili 2. Evo, to je to, ljudi moji, prošli smo reakcije oba trenera, tako da pišite komentare, pišite koji rezultat predviđate i mi se
čujemo neki drugi put. Lijep pozdrav!